but Abusuapanin tie obisa ne kane no o se na na dade so ba na o da ne se onko ye big boy kan wote me pacho o se won na se kokwa be una o call no se na mi say o kasa me gina ha eye ne wo hwehwe me pacho tie mi any problem bia eye no tie Emma so 13 ma me enka wan asem njo de ntie Emma so me be kan wan asem a chero se big board on yen say sika no but o mu tie mi ye nyina me ne abusuafo ni nyina ye kona na dade so aba ho sisa ko zabe mpoma abusuafo be na tepele kwa eno mka say abusuapani be ba ho ye kwotwa no asa that day no na audio no eliki aba bonten nti ye kwa abusuapani ama ye kwa ne ye nantese that day na Roman father ba ho bi ena ye nia Collins ba obi woni eni wo twa photo group picture no ena ye to equal letter ena letter ni mu nsam ne se na na ye pamo chew 13 fu na mo de ma ye no ye sra mu bebre kwa person panimfo na ye de betumo no mu se Lumba mani bi exams na the last one obewie 26th of February na last born obewie 26th of February and na face ne baba ko Canada Darren ono so ne passport awu enti abusuafo na o ma fefe akache na ye meeting by Abusuapanin ni ho ya koda de so bon timi ama ya ene ko kache na de so aba ene ya see face autopsy no enam se e wo court ni ntino ya ni transition for kro ya na wo court enti enwie court na untimi ko autopsy this e mu wie court adwuma no pacho what because dey be court bizane mpo na 4:30 na bi asa kola ekusi ono nzu bia ono lawyers ini be bi o mo kodie but e be wie na ai late enti ewie court no a na o makwa akwa autopsy no e na afi so ye chance ye no ye co presidency no president mama no ni ho e na so atu coordinate ja ye nua Deborah so the na Deborah ka say said the daddy Lumba ba be ye adwuma Ghana president the interest omo be boa na nko ma hye nanimunyam for ye can say state burial tie ma so me ye pa o enti ye no so no ye nko gi mu aye e wo president wo say dey na be ye so the say enti ye no so e wo eno so ye adwuma ma menyi e na face so say nko ma ikodi ye eno so ye adwuma e pacho bebe ani di kwa so e na me say ye no so e say ekobo ye wura wate kokko so amane ye ne ekobo insuta ina amane ne ekobo paako so ne amane na nchiremu ne se minua ba ko so brempoma ka che me se eye elder wa kantam e di ato ba ko so hene wo enti woni ne ntam wo enti entimi ngobo Lumba ne nana na wo hene na amane yo up to ne ye ya kono me pa choti ye nantes ye na mesro no enti onim de ye wo na chi because ye come meeting na o ma me pa cho me pese me bisa mpacho me ba da se eye to fia why na she date bisa abusuafo nyina na modwene ho na mo ahye date anya Abusuapanin go a